Sad! Šta je ono? Podržimo junake. Uzmi ga, brate, pa nisi stigao. Ovo je bio prvi. Pa džabe, ali ovo je odlično. Čestitamo, čestitamo. Nosilac časnog krsta za ovo ovogodišnje plivanje Bogojavljensko je, sad ćemo da saznamo ko je. Živanov Nenad, koji je i prošle godine nosilac časnog krsta bio. Pozdravimo. Ali evo i drugih junaka koji su htjeli da pokažu da smeju da plivaju u ovoj hladnoj vodi.